Qur'aanni jecha Rabbii tartiibee isaa jireenyaa duniyaa fi akhiraa kan nu dhorku xiqqeenyaa abbaasaatu tiisaadha hin dhaqqabu hanqinni barataaf barsiisansa milkaa'uu fiddaareyni abbaasaatu tiisaadha hin dhaqqabu hanqinni barataaf barsiisansa milkaa'uu fiddaareyni Qur'aanni jecha Rabbii tartiibee isaa jireenyaa duniyaa fi akhiraa kan nu dhorku xiqqeenyaa abbaasaatu tiisaadha hin dhaqqabu hanqinni barataaf barsiisansa milkaa'uu fiddaareyni abbaasaatu tiisaadha hin dhaqqabu hanqinni barataaf barsiisansa milkaa'uu fiddaareyni Qur'aanni burqaan cinne haadhuma adda beekumsaa eegamuu kan danda'u sammuu keeysaa dubbisaa gamtokkoon dhaadannoodha Rabbiin eegamuun isaa kun jabeenyaaf guddina sadarkaa isaa mul'isaa waan bareedaa ja'amu itti yaamenuu gorsaa gocha hammeenyaaf badii cimsee irra fageessaa warra itti amane jannataan gammachiisaa dhugaa qulqulluu qofaa hin qabu shakkisiisaa dhugaa qulqulluu qofaa hin qabu shakkisiisaa faaya lafarraa yaa'u bareechitu ummataa ansin jechuu dhiisullee miidhaguun kee mul'ata isinin banaa ilmaan islaamaa barattoota qur'aana rabbii baruun taatan eebbifamtoota qur'aana rabbii baruun taatan eebbifamtoota Qur'aanni jecha Rabbii tartiibee isaa jireenyaa duniyaa fi akhiraa kan nu dhorku xiqqeenyaa abbaasaatu tiisaadha hin dhaqqabu hanqinni barataaf barsiisansa milkaa'uu fiddaareyni abbaasaatu tiisaadha hin dhaqqabu hanqinni barataaf barsiisansa milkaa'uu fiddaareyni baga itti geeysanii guyyaa hawwiin eeggamu bareeduu keessii miti kan si argu haa himu hamilee nu kaaftanii tan ifiin ja'uu namoo dhiiroo an hoo ilmi koo as keeysattin argamu hamileef himmaa jabduun bar'arraa gahuun keetii ustaaz Luqmaan siif jecha qophasaa lafaa'iti firitee arguuf jecha gaaf tokko nuuf baariiti mana siif gallakkisee ifiif baahee alatti mana siif gallakkisee ifiif baahee alatti ustaaz Luqmaan siif jecha qophasaa lafaa'iti akkuma diin islaamaa kan qabu bareedina durirraa deemaa dhufe itti as gahe kana